Kalian mah. Ini naman, dang juloy pa si ula-ula. Anom Ano ba yun? Okay. Ano pangulan yung kinakingali? Langsung mah awapan. Tupang ulan dia. Aduh. Dua. Tupang harata. Lunasi. Lunasi itu lunasi. Ano salah? Ano ba niyo puno mo salah? Waktu panglanunya itu. Oh, dosa lah. Oh, udah di. Oh, manginang ulit na pwede sa. Kalau habu pe mabui, kalau mapasata mo ma, tu panglanunya.